Lehan bangke Uniform Civil Code of UCC. Sebenarnya lah itu komol be, komol sing be, saya komisi member dan lebih teron ACC saya komisi member, lapan itu Sunil Topi, ACC saya komisi member, oke, itu konvoy kirim lah bangke, saya itu ACC lo. Apa yang diberikan pada public sipil. Jadi uniform civil code apa tak? Jadi tu ini Home Minister kan ini sah, tu kaki yang long Deputy Commissioner itu siapa memang orang itu dulu. Tak alam lah itu. Ada non kita goma sekarang tu. Article 44 में India Constitution Article 44 dapat tengkan non Uniform Civil Code appeal selaku. Jadi tuh Prime Minister kan cipta orang, Home Minister kan cipta orang. Seda electronic lah kan, printed media, lalu ni thong lipsi angmo kita lah kan. Standing Committee on UCC masa meeting dah pilih tarik ke form Julai dari orang hal. Tapi Law Commission apa sahaja itu Uniform Civil Code Appeal tapi drama. Alah soal apa komunis itu apa dua itu. Lain lagi itu both printed tapi electronic media lah. Tidak tentang ini itu dong. Lagi ACC parti pendapat itu siap memang orang pilih. Home Minister paling besar itu Deputy Commissioner pada dulu. Lalu langsung pun jangan ini pun lain. Siapa pakai? Jadi cuma demand ke? Central government apa itu cuma demand ke lain. To keep Karbi Anglong, West Karbi Anglong and di Mahasab outside the purview of the proposed bill on UCC. So, Uniform Civil Code Bill non Parliament, non session Parliament along introduce ko. Kung nilituloy ko ang karbiyan no, napansin sa mga na parliament na. Hindi nila ito matimana bangke non Nagaland at yung bangke Article 371A. Lapen Mizoram at yung bangke 371G. Alam sa article 10 kasi lahat ng mga protection law, lahat ng culture, social practice, customary law, marriage law, lahat divorce law, lahat kapit. Muli ito, citizen ito mga individual right ako tanya. Kasi noon tayo niya mga financial sa mga nasa protection law na ito. Sige, step na kalinya. Dia bangke, sikit dubom lang. Seta Nagaland pen, Mizoram atum ke langsung Article 371 A lapen 71G ateng pen. Arrangement, political arrangement, constitutional arrangement. Jadi itu amanta constitutional law nang tap ipon nangi incorporate nangi isi nilai itu puluh lalu nilai itu mati mana dan nol makai isi explanation why pala mah tulan kopi apa kalang lo Article 44 India Constitutional Law tok ang lo Uniform Civil Code kaslam ya pak lapen labang ke Constituent Assembly pensi India Constitution kaslam ahut si selam ponder sita hala bangsa huta Constituent Assembly lo rightist element satu Constituent Assembly lo through the back door latun election si pahay dun lo Congress a member pun sikiang lo langsung Congress along membership and dun lo amat Constituent Assembly long at debate ahut
constitution ke draft ahodu bangke laptum our views na bangsi opinion na bangsi constituent assembly lokta prevail det la soalam kan namasi article 44 bangke dak tok nang tok constitution lokta seta Ambedkar ke ahem pulo pule puta cholo kons ba Jawaharlal Nehru ta laptum ta aning insan se lasi India constitution India political history long langdam pulo de Ambedkar amata aning oila he disowned the constitution alang ketok vega constitution ta 53 54 aning kana bangke alang abangke disowned ba aning islam sere atheke kopi pot India bangke adeta thedum ajati ta break jam ajati sida kedu lapen latum a culture latum a social practice latum a customary law like break jam langsung bangsi India a country India dia bang kikim unity in diversity plan dan unity de dolo akhele cheprek jam alam le cheprek jam aju tang le cheprek jam seta India pudora perlo seta aka cheprek tadu alam le cheprek jam Karbiang long lapen ensiu salong kedo Karbi lapen di masa lapen pinangan inglong asodo latum alam e Gujarat sor penchiton te mati Nagaland asor alam ta Kashmir penchiton te ke mati Mizo tu language ta hula Maharashtra sor penchiton te ke mati langsung chiton te seta India lapen durapet lo lasi pulo unity in diversity langsung potsi Constituent Assembly penta intellectual atum democratic minded atum anengka mata me muchor atum bangke hala 6 schedule po bang palupon 6 schedule palupon se latum jutang culture language kadu bari chetre ke 6 schedule palupon se labang so bangke charilo seda lachot ke dorde ke mati lachot ke dorde 6 schedule pen ke iltuma culture iltuma language protection puni program ni nona devida la UCC long taklang dak lo mati lalang asi a history bangala hendo mopen ni lagi anpar ke ilitum Karbiang long lapan encils ke hakru penta independent state independent country pule puta cho seta British atum ilitum Karbiang long along le bangke hawara bangke 1838 aning kan na next North Kachar Hills bangke 1854 aning kan nang parhodelo di masa tentang North Kachar Hills ta rechudu Karbi tu me area ta rechu king pugawe emperor pugawe he seta habe pinpo lindokpo lai tundu latum se det ke charilo lapen piniar ni anta latum dubongan piniar ni anta lason tak tak sida Karbiang long West Karbiang long lapen di masa along Karbi lapen di masa atum det kalida jemina na tundu bedi adam tu mar adam tu rangkol adam tu rengmanaga adam tu kuki adam tu latung ta culture akhaitin ta du lasinon uniform civil code bangi kopilonte what is uniform civil code uniform civil code jong se non parliament law non nothing as of now parliament law introduce amat pass that Raya Sabha law Lok Sabha law India president SNC pidiat pulote nat lok kai fegi ke ili tum inglong aso atum Karbi di masa kan cenglok taket dua tum ajutang jubat tentang efek if the proposed bill on UCC is introduced in the coming monsoon session of the parliament and get it passed then it is going to have a negative impact on the social practices customary law divorce marriage lapen long le putak lena putak tada negative effect lahan lo kasi non ile tungi po bangke 1919 aning kanta British ahudlan hala bangsa hutta dake backward track sinang declare dia long UP long ke backward track ko declare claim lapen 1995 kali 1935 aning kan 1935 aning kan ta Karbiang long West Karbiang long bangke partially excluded area pus declare
lapen ke North Kachar Hills sabang ke excluded area. Mana pilo? The Government Act of 1935 was not applicable. Nang apply on it in the context of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimensau district. Lasin non da mene litong ipo abang ke UCC abila bang ceparai dia lo pustame Karbi Anglong lapan ensin sabang ke nang apply on dia nang jik pat demand sini litong demand lo. Lasin ini litong cuning ring tung kini Karbi Anglong lapan di Mahasau long dak nationalist organization tupik Karbi Cultural Society Karbi Lamed Ame Dimasa Haito Hoba Dimasa Students Union Association Karbi Students Association the tupik laktung hada nilitum tuning rilo nang litum ka langsa pada step and sikime through pinia media sa lang litum tuning rilo otherwise ilituma social practice ituma customary law ilitum kacipangria puthak kaciki kacika puthak longle kaceraya puthak effective athenon ke uniform civil code manifilo isibet a set of rules itu Punjab asal kan ka apply rules ilitum kana apply ko Bihar long ka apply all India 6 itu palam nak leda poda 6 itu palam nak leda Lasi hal tu mah rules a civil code sili tu mandang apply ko pelote dakili tu ke kursene ma wede po senem po mata wede po lahai kaddo ke pinangan dalam tu lasi kaddo ke tenta Karbi nationalist organization atau di masa nationalist organization atau tenta neli tu pillo ya lah si uniform civil code apa tak bangke kacetan rakyat je pen cedana hilang lalu isi bang neli tu pilih ipunan ni bang kipuan tu isi lah bang neli aku information apa neli tu gitu non nang litum media long lang lo te long Meghalaya sor ke state ke long tang lo ada ke 6 ka dolo congress sang ma to oppose nang kok nom ate Meghalaya state pan halamang sok constitutional provision bede non Mizoram bang ke article 371G ateng latum protection long lo latum customary law ka protect ya kan in spite of this also Mizoram chief minister ke non oppose ma oppose tapi non dai nelitum SC party penta lahan non alam nasa lagi nelitum oppose no atau nelitum news nang paklan pamet ha asala mas nelitum min ke feki bilang lai dak tok at lawan neli unik kai feki bang ke kene dei social and religious practices lapan customary law and procedure ownership and transfer of land lain efek ini tu maju tang jubat non bisa lam non apa yang bangke marriage and divorce pe isi pudang non karbiatum example le one example le antona karbiatum ke teron pi pen teron pu ke cen cedunu seta mati Guptar lo sopen Gupta pin suta bang CN me cetu bang mati nang apply ko arta sinar jucot ko nang nikan ko isi pleng lama pleng pleng arlo so bang nikan kenen ke pleng lama pleng pleng pusi nang jucot pon nang lahai pen ceng log mane men ke feji ke itu mak customary law ala kan pipe de pen Christian kan Muslim tu kan तो मतलब efek ko Wala nam India Hindu tu mang ke Christian tu mang thala Muslim tu mang harus bang ti bang ko era tiga so pasila so di Muslim ko tiga Islam lake mane laki son gana pan kali ne dam jam po tupigi mane multiple areas ka effect pula multiple not only your social practice it is going to affect your customary laws not only your customary law it is going to affect ownership of land of the tribal people also mane dam jam spread last see that is why constitutional long ke article 44 bang ke mopen ne dithano badi hala bang so ground men sike tok na ko Ambedkar la saning chitok de lo last 51 aning kan nang litum neta long berlo te theklo ni 51 aning kan ta draft proposal place lo mati seta India government api abandon de to ate eta ke unity diversity India is a big country with
prek jam akai om du akai small nationality tum tu latuma culture ka prek latuma language ka prek latuma food habit ka prek apot si effect gaji pusi 1951 an ingkanta abandoned nona bangke la bangke aku ke implement ko da so chini se ke melo 44 an ingkan and 1949 an ingkan se article 44 ke constituent assembly atum constitutional ka incorporate pulote la ke chini nang ko congress pirkat non bjp atum ke congress to agenda se implement pilu la ke automatic lo Meghalaya so ta state ta dolo 62 ta dolo sta la tamke kana protection am jatno mati non hala Nagaland atom ke 60 ta kali hai hala to bang ke article 371 a hala da kosi protection lo Sasar time te lam so uniform civil code ke tribal tumhan an ma ke no polo time te ko dipasi card yang long along political party na an ke ong social organization an ke ong kan sampai dalam so kali Karbiang Londet kali North East the hill tribal teman ke fekat ko lagi mat ne Horen Bay kolam kali lo Horen Bay akan pupede kolam kali Karbiang Long political leader akan pupede kolam kali Lasim Conrad Sharma ke opos lo mati Meghalaya sor banda effect po Arunachal sor banda effect po Tripura tu banda effect po Manipur lo nala Orissa itu mati hala sor banda effect po lo ke Atela tenta Manipur lo ta la tribal aso panang protection of la bangsa part la North East tribal atum pusin takdil tum bisik tok yung si conscious do puno de react tag nanti react thek nai apoto react nang ko hala ano nito no nan reaction el tum ke long ke Mizoram chief minister reaction lakan Meghalaya chief minister reaction Arunachal chief minister pane lite ke forget about Karbiang Long ali tar অসমীয়াত অলপ কৰিব এইবিলাক একদম চৰ্টকে কৰিব কাৰেক্ট বুলি কৈছে আজি এক মিনিট ৰেডি হৈ যায় চলি ইউনিফৰ্ম চিভিল কথা লৈ আমি হোম মিনিষ্টাৰৰ এটা মেমৰেণ্ডাম থ্ৰু দি নিচিনা কাৰ্যক্ৰম আমি ছাবমিট কৰিছোঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মানে এইটো পাহাৰৰ হিল ট্ৰাইবত পাহাৰৰ মানুহ সিহঁতৰ কালচাৰ ওপৰত সিহঁতৰ মানে সিহঁতৰ প্ৰেক্টিছ ওপৰত সিহঁতৰ ফুড হেবিট ওপৰত আৰু সিহঁতৰ মানে ল' অফ ইনহেৰিটেঞ্চ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই এফেক্ট হ'ব সেইকাৰণে আমি আজি হোম মিনিষ্টাৰ হৈ এটা থ্ৰু দি এটা মেমৰেণ্ডাম আমি ছাবমিট কৰিছোঁ আৰু মেমৰেণ্ডামৰ লগত আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ মই কৈ দিম টু কিপ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও ফ্ৰম দ্য পাৰভিউ অফ দ্য প্ৰপ'জ বিল অফ UCC আৰু এটা হৈছে to incorporate in the constitution similar constitutional article on the line of article 371A and 371G for the people of Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dimma Hasao district. Etia ami demand korisu. Mane Nagaland aru Mizoram ete culture upor ete protection paye. 371A and G aru 371G. Ami koisu ami demand korisu teneka dhorone amar Karbi Anglong district koreo mane central government constitution amendment korla similar political arrangement আমাৰ মনে এৰেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এইটোৱে ইয়াৰ অন্তৰ্গত নিৰ্বাচন যিটো উদ্দেশ্যটো কি বুলি ভাবে মাত্ৰ বিজেপি উদ্দেশ্য বুলি নহয় কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকল 44 আপোনালোকে পঢ়ক তাতে আছে দেয়াৰ শ্বেল বি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু আৰ্টিকল 44 ইনকৰ্পৰেট কৰিছে 1949 যেতিয়ালৈ কনষ্টিটিউশ্যন মানে ড্ৰাফ্ট কৰিছে কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি এইটো সময়ে মানে এইটো ড্ৰাফ্ট কৰিছে
1949 কোন আছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ডা বিজেপি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সেইটোৱে মাত্ৰ বিজেপি ধৰি নহয় ইউনিফৰ্ম এতিয়া কংগ্ৰেছে মানে সদায় কৈ আছে বিজেপিটো কংগ্ৰেছ বিজেপিটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড পাৰ্মানেণ্টলি কৰে নহয় এইটো কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ডাহে বিজেপি এইটো আৰ্টিকল 44 কনষ্টিটিউশ্যন ইনকৰ্পৰেট কৰা নাই কংগ্ৰেছে ইনকৰ্পৰেট কৰিছে চ' মেইন কালপ্ৰেট ইজ কংগ্ৰেছ এণ্ড বিজেপি ইজ implementing only the agenda of Congress Act. ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগু হ'লে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এইটো মোৰ তুমি ক'লে সিহঁতৰ কালচাৰ ইম্পেক্ট হ'ব সিহঁতৰ ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছত মানে নেগেটিভ ইম্পেক্ট হ'ব সিহঁতৰ বিয়া ওপৰত কাৰণ কাৰ্বিবিলাক মানে চেম টাইটেলত মানে বিয়া কৰিব নোৱাৰে এইটো নহ'ব আমি এইটো বয়লেট কৰিলে কাৰ্বিবিলাক কোৰ চেনেল বুলি কয় এতিয়া কোৰ চেনেল নহ'ব আৰু এতিয়া লেগেল হ'ব এলেগেল নহয় এলেগেল হ'ব মানে যেন ভৰাব নোৱাৰে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বৰ্তমানলৈকেতো চেম টাইটেল বিয়া কৰিলে কাৰ্বি গাঁৱৰ তাত পিম্পুহাত এইবিলাক মানে বিচাৰ কৰে ফাইন লয় আৰু পানিছমেণ্ট দিয়ে পানিছমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে দুটা পানিছমেণ্ট আছে কোৰ্চনে এটাটো যোগীৰ কাপানি যোগীৰ কাপানি এটাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইটো নহয় কি বুলি কয় ৰাস ঠাণ্ডা অসমীয়া নদী এতিয়া এইটো নহ'ব পানিছমেণ্ট নহ'ব লেগেল মানে লেগেলি মানে এইটো মানে একো একশ্যন ল'ব নোৱাৰে এইটো যদি পাছ কৰে সেইকাৰণে আমি প্ৰপ'জ কৰিছোঁ মাত্ৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এনচেছ অফ ট্ৰাইবল বুলি নহয় এণ্টায়াৰ হিল ট্ৰাইবল নটিছ সিহঁতৰ কালচাৰ ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছ গোটেই এফেক্ট হ'ব